se kažete da su sve krive za osnovne. Korigovat ćemo tekst plana koji se odnosi na igralište, da se ne desi ono što ste vi iznednjivali, da će se na igralište... Dobro, što ćete kažete, da se ipak radi prenamena tog igrališta, znači da nema status vezkog objekta? Ne, biće izdvojena javna površina i igralište će biti za potrebe osnovne škole. I da bi u tom slučaju bismo onda obrazložili i dopunili praktično te primedbe, gdje ćemo samo da ukažemo na to da se radi o privatnoj svojini crkve, a nakon prethodnog javnog uvida mi smo se obratili gradskoj upravi zahtevom za informaciju od javnog značaja i dobili smo odgovor uz koji nam je priložen jedan zapisnik sa sastanka koji je održan 17.10.2023. godine u gradskoj upravi, gde su pozvani svi sem predstavnika crkve o čijoj se parceli radi. Predmet navedenog sastanka je, odnosno zapisnik sa tog sastanka dobili smo u nekakvom prepisu, ne u izvorniku, ali mi ukazujemo da na tom zapisniku nema nikakav zaključak šta je izvedeno, koji je zaključak tog sastanka, dok u odgovoru koji nam dajete na zahtev stoji da nemate informaciju na koji način i kako je došlo do toga da se uvrsti u ovaj plan, ovaj deo izdvajanja parcele 5.1.1.4 za deo koji se odnosi na igralište. Mi samo ukazujemo na to da na jedan način ponovo kršite zakonsku proceduru i ponovo donosite, odnosno u plan uvrštavate nešto bez ikakvog reda i zakonskog osnova. To dalje samo ukazuje ponovo na loše funkcionisanje grada i neophodnost inspekcijskog nadzora koji ćemo mi krenuti upravo zbog ovakvih stvari. Vaš plan je od početka do kraja pa iz razloga, zato što mi donosimo, mi dobijamo ovde informaciju da je održan nekakav sastanak između koji pa konkretno sad navodi se, njemu prisustvuju raniji gradonačelnik, pravobranilac, glavni urbanista, predstavnici škole, svi sem vlasnika parcele. Znači, prisustuje obrađivač. Ne prisustuje obrađivač. A zašto onda govorite da je obrađivač? Ne, pa mi ukazujemo ovde na... Ja govorim da budete presni. Recite sam... Mi uradili nezakonit plan, što nije tačno. Gde ste, kako je došlo do toga da se takav predlog uvrsti u plan? Telefonom, usmeno, ili postoje neki zakonski red? Kako dolazi do toga da se našto? Ko je predložio? Mi ovde ne dobijamo informaciju, mi smo tražili tu informaciju. Ko je predložio, kad je predloženo, sve smo tražili. Na osnovu stvorenih uslova određenih neke određene zakonske... Dobro, vi imate inicijativu neko da se to jeste. Prema postojećem stanju i prema postojećem korišćenju nekog prostora. Na osnovu toga, to su nama neki ulazni parametri sa kojima mi radimo. Što se tiče školskog igrališta, mi smo njega definisali kao postojeće školsko igralište. I to je sasvim dovoljan osnov da mi kao određivači plana uđemo i napravimo plan. Da li ste imali u vidu činjenicu da to školsko igralište ne zadovoljava, da nije ni adekvatna dimenzija, da se u blizini nalazi trafostanica, i te podatke? Imali smo i te podatke. Mi smo onoga što smo raspolagali, mogli smo mi da zauzmemo i veću površinu. Čak i u jednom trenutku bile i veće površine zauzmena, baš iz tog razloga, zato što to igralište nije zadovoljavalo određene potrebe. Ali smo ga smanjili i sveli na meru, ono koje je otprilike ono igralište koje je sada, koje se inače koristi
za potrebe okoliša. Dobro, a samo ću vam ovo još napomenuti da postoji odluka o proglašenju Lozničkog grada za spomenik kulture, gde u članu 4 te odluke stoji da sopstvenici, odnosno nosioci prava, obaveza i odgovornosti u pogledu korišćenja, upravljanja i raspolaganja spomenikom kulture nemaju pravo da koriste i upotrebljavaju spomenik kulture u svrhe koje nisu u skladu sa njihovom prirodom, namenom i značajem, niti da raskopavaju, ruše, prepravljaju, prerađuju ili vrše bilo kakve radove koji mogu dovesti do oštećenja spomenika kulture ili narušavanja njegovih svojstava. U članu, također, ovo sam vam citirala član iz odluke, a napomenula bih i da je članom 89 Ustava navedeno da je svako dužan da čuva kulturno i istorijsko nasleđe kao dobro od opšteg interesa, a da posebna odgovornost pripada Republici Srbiji, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Znači, u ovom delu je i Zavod iz zaštite spomenika Valjevo izjavio. Znači, nemate li njihovo određenje za ovo? Njihove primedbe su zavedene pod posebnim brojem, pa će predstavnik Zavoda i da se izjasni. Kako? Tako je, da obrazloži kad smo već na ovoj temi. Znači, opet mimo činjenice da se radi o kulturnom dobru, to prepravljati dobro. Zato smo i rekli da se prihvatimo primjedbu i glasit ćemo tekst plana sa zavodom. Da, ali ja sam vas pitala sad, jer to ostaje, koju namenu, vi kažete ima drugu namenu, znači, ali Zavod vam ne daje saglasnost da nekada namenu. Dobro, ali tu vam je predstavnik Zavoda koji vam ukazuje na isto ovo što ja govorim. Znači, ne pričamo mi ovo na pamet, nego je i Zavod taj koji vam je i u tom delu stavio primedbe. Mi smo stavili na 3 dela, u redu, ako ste nam usvojili vezano za ona 2 dela, to u redu, a primedbe, a za... Saobraćajnica će biti koja je sa leve strane, ona severna saobraćajnica. Ona ne između tako. Dobro, pa ne, ja sam vas sad pitala, imamo 3 primedbe, odnosno 3 dela, znači rekli ste nam da ste za ove 2 da je u redu, da su prihvaćene, da je ova 3. prihvaćena delimično. Mi sad, ja sam samo razložila sad ovu 3. primedbu, a predstavnik Zavoda će vam, samo da napomenem da Zavod vam nije dao saglasnost. Da, i samo bih još iznjam se, pa vezano za predstavnika škole. Malo nam uzimate vremena preći. Pa u redu, razumem, ali pazite ovde... U redu, ali pazite, ovde je i predstavnik škole ima mogućnost da se izjasni. Sve u redu, i njemu sam rekao isto. Ne, u redu, ali pazite ovde... Mislim, negativna kampanja škole, ako ću niko neće da kaže. Sve u redu, otvorilo se kao da smo sudu. Ne, mislim, prosto ovo su činjenice koje moraju da se... Vi ste advokatica, ali nismo u sudu. Javljam se, nisam bila reći, da se javljati noć. Samo bih vezano za predstavnika škole koji se izjasnio, žao što nije tu, ali već nekoliko godina se vodi ta neka negativna kampanja škole prema crkvi, gde se predstavlja da crkva uzima neko igralište, uskraćuje deci. Oni uopšte ne žele da kažu javnosti da svo ovo vreme igralište se nesmetano koristi od strane škole i da crkva nikad nije zabranila deci korišćenje tog igrališta. Znači, tako da to je neka, mislim da se radi o zameni teza gde ovde se sad predstavlja kako ako nema, ugasit će se škola. Niko neće školi uskratiti igralište niti pravo deci da budu tu. Mislim, to je stvarno suludo, ali godinama se vodi kampanja gde se crkva i eparhija Šapčka nisu oglašavali na takve stvari. Ovog momenta kad ste u plan uvrstili sve ovo, eparhija jednostavno rešila da povedalja. Evo u redu, u redu. Ja dolazim iz redova zaposlenih, pa suština je cijele priče, apsolutno ono na što smo mi ukazali, na što su se odnosile naše primjedbe, jeste u stvari da je Loznički grad utvrđen u 82. godine, znači ta odluka postoji već više od 40 godina, znači imalo je osnova zbog čega je država donela takvu odluku, donosio je odluku
tada nadležni zavod u Kragujevcu, Banjski zavod, znači postupa isključivo po tom zakonu. Mi smo dali primjedbe koje su se odnosile upravo na ovu parcelu gde je igralište sa namerom upitane programišta, s obzirom da se radi o sudskom sporu koji je u toku, dali smo mišljenje da je tu moguće u stvari zelena površina. Dakle, to je ono što je povedno arhitekti su dodali u našem dopisu. A inače, što se tiče same priče, znači sada šta je starije, kokoška ili jaja, ja moram zaista Lozničane da podsjetim, znači, u okviru Lozničkog grada škola jeste nastala upravo na mestu gde je nekada stara škola postala. Kao što je crkva, sada treća koja je podignuta na tom mestu, tako isto i ova ko zna koja po redu škola koja je podignuta na tom mestu. Mi smo dobili od Ministarstva kulture pre nekoliko godina. Mi sad radimo u završnici revizije te odluke, upravo i zbog promenjenih parcela, namene i tako dalje i drugačije infrastrukture koja se formirala oko samog Šanca i samih najnovijih istraživanja. Dakle, sama škola takođe ima spomeničko svojstvo. I ta škola takođe je pitanje u perspektivi, možda je pitanje za gradsku kulturu, šta u perspektivi može da se dešava, s obzirom da, hvala Bogu, ima dovoljno đaka, ali su okolnosti takve. Znači, mi sada u budućnosti ćemo takođe imati restriktivne mere u pogledu izgradnje na samoj školi, jer je škola kulturno dobra. Ona je projektovana 1921. godine po projektu žene, jedna od prvih arhitekata iz Ministarstva građevina, to sam prošlo pomenula. Tako da, znači, mi sa tog stanovišta sada uvršćujemo i u okviru cele zaštićene zone. Mi pojačavamo zonu zaštite. Dakle, unutar samog Šanca, unutar te celine Lozničkog grada. Takođe, uzvrši u obzir, znači, zaštićenu okolinu, mi uvek prilikom izdavanja svih građevinskih radova sa spoljašnje strane Šanca uslovljavali smo izvođenje arheoloških radova, arheologije. To u mnogo slučajeva nije pošteno. Tako da, mi imamo mnogo što mislim što smo reagovali, ali jednostavno na to nije odreagovano. Tako da smo sada objedinili te neke naše, jednostavno neka naša zapažanja i to smo i u izvedbama. Zahvaljujem se, a mi smo takođe ćemo dalje razgovarati. Govorite u ime Zavod zaštitu proizvodnje. Jeste, tako je. Tako i radila sam istraživanje, već više godina sam vezana za Loznicu, za Loznički grad, znači radim istraživanje. Kolege, takođe, ja mislim... Možda su radili istraživanje za Rio Tinto. To sad nije tema. To sad nije tema. Obradovač je ovo odradio, znači na osnovu svoje procene, nije bilo neke inicijative grada ili nešto. Samo da, ako možete da odgovorite. Jeste možda čuli pitanje? Postoje se pitanje, znači samo ako može mali rezime, znači obrađivač je ovo odradio na osnovu svoje procene, nije bilo neke inicijative grada ili gradske uprave. Imali smo inicijative građana i grad naručioc plan. Znači, naravno da smo imali inicijativu prema projektnom zadatku i prema ovaj plan je bio na raznom javnom uvidu i kada smo mi dobili jako veliki broj primjedbi. Na osnovu tih primjedbi, na osnovu većeg broja sastanaka u samom gradskom ministru. Možete samo kažete kada? Pa znate šta, ovaj plan se radi 2023. godine. Tako da ovaj međuvremenu je, izvinite, juče, kada u međuvremenu je prošla nedelja. Definišete, pošto stalno imamo okreću informacije, 2023. se spominjamo, 24. Kada je to izvršeno na osnovu čega, da budete precizni? Mislite samo na ovaj kada je izvršeno? Ovo je plan do rešenja osam posle rani javnog uvida. Šta to znači? Prilike, priletan period? Rani javni uvid, mislim da je bilo čak i 22. godine. Rani javni uvid je 22. godine, nakon toga smo mi ušli u izradu nacrta plana. Ako mogu samo da kanališem opet stvar. Čuli smo argumentaciju, čuli smo obrađivača šta je rekao, komisija za planove će na osnovu dospelih uslova od strane zavoda razmotriti
naš stav, odnosno stav komisije, kakav će biti prema ovom pitanju. Tako da obrađivač je rekao šta je imao, komisija za planove će doneti krajnji zaključak. Znamo, znači svu argumentaciju u vremenu smo dobili u stole zavoda, saglasno zavoda na plan, odnosno njihovo mišljenje, na plan koja ćemo razmotriti. Samo kratko, nećemo kao što nažalost nije bilo obzira prema nama. Ovdje svako ko sedi ovdje je dao neku primjedbu, dao neku inicijativu da se nešto uradi i promeni u ovom planu. Mi sada dolazimo zaista do vrlo jednog diskutabilnog prostora, gde odjednom se ne zna ko je zapravo imao inicijativu za ovo. U jednom trenutku kažete, vi kao obrađivači imate pravo na osnovu stanja na terenu, a onda kažete na inicijativu grada. Mi smo dobili neki dokument se ne stoji nigde uopšte da inicijativa grada u tom smislu da je neko dostavio pismenu odluku. Pominje se sastanak iz oktobra 2023. Pa se pominje tu jedna rečenica da je u decembru 23. ova prenamena izvršena. Konkretno pitanje, da li postoji pisana odluka, neko da je potpisao, uputio obrađivaču da se te... Ali je to što vam je dostavljeno, dobili ste, obrađivač je rekao da je on stavio postupak. Ali je rekla da je javni uvid trajao ranije, a ovo u decembru, vi ste rekli da je to ranije. Ranije javni uvid se nije bavio. Ranije javni uvid je, ovo je izmena plana generalne regulacije, postojeće izmena plana generalne regulacije, gdje je na radnom javnom uvidu samo su neka generalna rješenja data. U smislu konkretno je ovdje bilo da se ugrade svi planovi detaljne regulacije u centralnoj zoni. Mi smo u tom trenutku samo preispitivali te planove detaljne regulacije i još neki. I to je bilo samo da se javnost upusti o izradi samog planskog dokumenta. U tom smislu je bio radni javni uvid. I ovoga nije bilo u tom radni javni uvid. Da, nego imamo podatak ovdje da kaže promjena bila već učinjena u decembru 2023. Do kada je to i jeste i sigurno jeste bilo sada. Da. Zato što je ranije javni uvid još u 2022. A mi smo nakon ovog Znači, razmatrat će se i taj prve sve stavke su... Da, niste samo odgovorili, pošto zavod je uzelo za njihove primjedbe su pod, ne znam, rednim brojem 200 i nešto, i neki, pa možda kažete su njihove usvojene, nisu prihvaćene. Niste sad rešili.